Bono region hono Ajimabadu abisimfo na kwa atake se asantefo bases ne se adan no de asante flag asensen wo mukam breaking news eba no yebewuram na ya hwe na no na Dormaahene be ka kire se media be ntia se be hu bi da be mpre be ntia se be pagya be flag ahomachi ni nrai ade chi ye enti ya yenya ne se udu abisim eho ye doma di ekuro ba ko ye hye doma ase wo mo atake bases cars free kumase aba abisim ho ebeyi ni patwa makosunwan no adaya wo mo de menhia flag asantema flag esensen wo mo kam nto mo atake wo mo eboboba Edu Gideon, yes, Edu Gideon, Edu Mwakwaba, Meda se Charles Minfo, welcome, Auntie Sherry, welcome. Meda Munyina was a proud African, welcome. Na adie Dormaahene ne di kandina no ebeto so. Se on tiasie, be hunu bida bempene, yaka, penifo hwedin, National of Chiefs hwedin, National Security hwedin, bola sija, banka krankakra. Banka krankakra. Ntu de empanimfo ne ntra so munye simpopanifo na Dormaahene on provoke asantefo sa why na asantre ye osemi amsi ya on yanum de ye violence on na ye wasantefo ni bi wo so a because asem bi abedi bi on bedi bi a kire wo na krowura onfo na no metum da enso asantefo be ya de bi a ebe shock Ghana fo nyina sabi krowura santehene obi antena no kasa da wosa nipa bibi we ya friend Dormaahene ho da na asantefo be ya de bi ebe shock Ghana fo nyina ne bone ne sei se Ajimabadu timi tena no na kura na se no akase onte ase se be pagya be flag be nte ase be flag ne ben tiasie se be pagya be flag na ejina so mani kuro ba akwa ye friend abisim report Academy radio dia beto abontene se o ma atake basisa cars free kumase ekoho story na da se no na yebewura story nim na me twa se driver fo ni bi me so mo nkogi bi number mre me yebetie de course but ni de abesie ni se nanu na Ajimabadu ono de wose wonfa Ghana mra bi anya dwuma to ye judge na wono de obedi wasem ama wo esa wogitum enti papai no obeka kire se ono de onpneda se be use be flag be ntiase be flag be mpne be hunu bi da be baifuo me kra me ye baifuo be ye witch na me be mpne ni so okeka ne as usual ne nkwase akeka no a Nedi yate say kasasa akọ omodwane they have to run for their lives all because Dormaahene enkoda ne mrante aya abisim ye dikro akunya kuro keto ba ko hye domase omo akọ atake nipa no ibewura ho. This is the reason show. We speak truth to power, defend the good name of Asante man and Ghana. Forever we proclaim critical thinking. That's how we roll. Politics, tradition, development, all in one go. That's right. Asembia besibia yebeka ho asem wo ha sei. Asem bepa dabi. Peni se. Asem kase beba franka nsiso. Asem kase ebeba franka nsiso. Na baby abohu ngusie bia no ne gya wo ho hweniye baby abohu se ngusie obia ne gya wo ho obema bia ni kuro mu se wono se obesori ati Asante an ho beto no ho ntow da unya asomdwe nti yenuanom amofre Bono region emane nye se Dormaahene o ka asem papa bi de mamo o kreti a challenge o kreti o tan e de amamo ti ho behia se ngo be ka kire ne se yesre no otimi ni Bono so wonya Bono hene eti wonya ne ntokwa a onkama ne kurom ye Dormaa onkama ne kurom na se Bono region
motena se 17 paramanses na ho no na mo yedin na wode na nentansa eso mo nyina ono de wode agene position wan di sim wode agene card dem na mo amaka no so truth to power defend the good name of Asantes man and Ghana forever we proclaim critical thinking that's how we roll politics tradition development all in one go asemaba wakane obio ode shiba brebre revive on no blood. That's right. Enti hadwen say yenua no Bono region Asantefo ho omu nyina di afra ho nkura egu ododo na ya Asante eno e bebo kire ho nkura wo Bono region ho no ababi Dormaahene wote no nkura ho no dodo no a esom Sante talk of Sampa talk of nkranza Japekrum Sekwa Nsoko Banda to se Brekum enkura ho nyina dodo no a esom Sante nti eden na Dormaa kuro no kuro ketua Dormaa no wono so obesore atia Asante na wote Bono din hamo emra yenni obi afra ne Bono hene bibia ni ho ayefra ne se eye Bono hene tieniye pawo Bono region no yenni obi a waye Bono hene wo ho. There's nothing called a Bono hene. Eya amai hene eno mo ho eti yani ebono man bibia sa ni ho tie ni ye pa o say ya say bibi ya frewe say bia Asante man ebono man bibia sa ni ho yeni ebono man ho because eya amai hodo Sampa man Dormaa man Tachima man Sekwa man Japekuro man Banda man Fiapre man Sunwani man ena aka bom ena ye Bono region obia de no ho eti yeni Bono hene ho so free ho I am challenging anyone say there's nothing called a Bono hene or a Bono man na eno ena Dormaahene papa ya wada hai aprapra hene opes wo create trouble for no ankasa ni parochial interest na wo create wo time edito yenuanom e was our region him nti ahu behia se mo be sori atia no fi se de wo ye no enya asomdwe enya papa wo mpam yie tinie de ajuma badu o ye no eye ni interest enti na wa se da use mo de yesa oduru kuma se obi anya ohwe obi fre Bono region oba kuma se oba ne diem e ko obi kra no fre Brekum ebi kra no ye Dormaahene ni krom hene wate nkense ya wono ofre asumunya suntura so Dormaafo bebre te kuma se obi antimi nya ohwe ufri sunyane ba kuma se wa udiem ufri Sekwa ba kuma se wa udiem ufri Dormaa ufri Tachima wa udiem nti ye den na motena se ama mambofo opani mambofo a waye so somura moja mpani trim o keka gumu so na moti waya mude on emane nya wote na wo sori tia Asante a wo sori tia ho ene die in the beginning ye be chechim say ya kire wo but say Asante sori no wo ka no ho a esumdwe ma wo man ne friend Ghana no This is the reason show with Ode Sheba. Welcome to the reason show. Enti emane nya wo de ofri Bono region ho wo de abi cry de atutim say we ye Bono ni there's nothing called Bono ni emane nya wo de say me ye Bono for kasa keke na wo ka onya Bono ni ebia na wo ye duanani wo ye yukuni wo ye asechirini wo ye dieni there's nothing called Bono ni ompani nsem na wonie oko omo ayifia pre omo ni ba bia mo fi awuaduma se omo ye bantamafo obia Bono region ni Bono East Bono region ahafu obia wa abusua wo frim wo ye Sampani a wo ye nafanani wo ye Sekwa ni wo ye Kolango ni there's nothing called Bono hene so Ajima Badu we will never allow him to create the anyhow nti wo dia wo firi ho ebia meka wanya watu kwan wo te ba bi wo fi say ye krom hene wo ka bi ma da bi or rather no or destroy or sem because obia no wo ye Bono ni Bono ni ba bia e region e na wo That's how we roll. Akwai say waka say Ashanti region na say ye obi o ya Asante ni nkwa kire say wuntime nwene nkwa kire ntia
Ashanti region comprises of different ethnic groups. Akuapem ni te ho, Santini wo te ho, Siremuni te Ashanti region, Mali ni te Ashanti region, Kwawuni te Ashanti region, Angunani te Ashanti region, Enkrani te ho. Na yede na ase Ashanti region ya Asante fo nko anete ho. Ese sa no mpese obesua de. Ohun, ompese obesua de sa na Bono region tie. Yes, Proud African, me know ya adwen was say Ajingo is using the soft policy tactics which can also be linked to communist inferior tactics. Some politicians are behind him. Oh yes. Yes, Kwame Nkrumah star ni bia na wo yiso ye na Nkrumah star ni bi. Omu nyina sua free Russia ho. Your friend communist inferior tactics. Or play Machiavellian role. So rule no, rule 1. Your who so ye hiani. Under the Machiavellian rule no, rule 1. Your who so ye hiani. Your who say, oh ya prapra and said, Wojina ye. Said Yabaya, you incite the base against the top. Into papa, ne technical, ne tactical use now, force now, use to say, Onion was way hiani to no ascent, no iron who fin. To yen who fees are. Or just said the root or things or no munina ye pay. One day your papa name was a top off one of the amunye. Sabin and Kroma Baye. But Yanidaho, Yahano, Yahunu dia Cosina Yanidaho. Ye do you be a Ubia Yahweh. The way you be a Yahweh. Martin Amanquaba on her films. Was it even if there should be one, it's never gonna be that tired of a clown. Okay. Or see impossible see a kabuman and no beat to sepa paya. Your friend Ajima Beduno by Campuna boom. Or no or the tibun was salmon. Cause so be canny pabuma yan fan I see or tiny a yaw and cushini pem devi. I saw them puntu within him dear. Mumusan so by a sukuba and was ye a dear human why a dear puntu or the abaho Mumusaba pay. A truta some kwa. Yentoaso. Yes. On her films, but come, Miss Auntie Cheryl, I say yes. On her films, yeah, okay. Enti, yet me and then Tramade, see Abutre, and ne Abu Jochere, Casachino, because yet me and be no, a bimo yeremoye, Bono for Bono region, where when you say be away, Bono ni, oh, me year craft free Bono region, me year free touch my me, a bebre me free sanity, and until I see a very cold near cut and win Yanamacasa, Sapa pay or your mambo for. And they, what you fan say, the yeti say, Okwa bisim, na omo atake Kumasi bases no. Bisa say, inti sa woso ba Kumasi ayenya odai. Ti bia wo ye unimu hwe innocent soul. O free tachiman, o ba Kumasi abedi udwa. Na dia Dormaahene ene ne boys ayeyi. Na sa wo innocent soul so bedu race course. O ba kejeti ana ye dibi yawa. So ampa say na be feel. O de ye bisa wo. Ye bisa wo. O de wa o say chinchina me be ye bruni na be ye de no me busa o say de Dormaahene wo ye a nipa bi edi na chi efisi wo ya de papanti wo mo ko attack Kumasi basas no sa wonso wo maame enimu hwe na wafaka wo ba Kumasi abedi ni dwa na se Kumasi mrante ni biso attack wa na so a say na be feel ye busa o eno ntina enye important ehun hia si ebegege Dormaahene so ama na di nkwasiasem panin toto anadwene nya adwuma wodi nkwasiasem ma ya nyeje so no ogukro nanimu ase wa ya judge o de entia yetimi kana nima ye ka fon kire ne se ono de ka bibia ne nka se otabiri asem no no de court wa ya judge judge ti bonko so se kura de mi ba wiase mi hu bi da eti ka ono BBC a wono kura ne se ko pagya no de court no akogirem no wa test Ghana mara na hwe we di o se da bi no ha nani sade yahu no to na nanim ayete se petuo nanim ahu te se petuo na no aso wafa poison na no atwanso na dan fita te se nkyene na nkwase asem saa pani toto sei si wo mem ene ya jeje ne so aso wono num ne niam o sadie yo chese wo ba bonte a de obe bia ye nkwase asem mi hunu pani a wa se kura saa da mi hu bi da se pani pa na wo bodam sei ni ya jeje so na nipa innocent souls na wo mu create wo time obi free tachima baabi na officer wo ba Kumasi osuro kura so be Kumasi de Dormaahene ene nkrofo ye nti wo ba Kumasi a unsuro
die enre ekosi se obi attack Kumasi bus ade ya wo masi flag esen ne kem ka ne nya wodia enye Dormaahene na ato ama no wo se wono the flag asen ne kem ntimi kwa attack no because mate say wo hini bi a wabodam e frene Ajima Badu say bempre ma ben fa flag in chire. This is nonsense. Oh yeah, na seto uzuka no de oye dem so onom red o ofa red de papa yi de so won fa red ya na de bekaswa na me de ye nuanom a mo ho no a mo aye din no mo na mo de na ehu ye nuanom a mo origin ni mu a mo aye din no mo de na ehu pa fi se enenu a ye di ye nkrofo foforo no hunu se wan hwe ye be trigger e be ba wo ma me bi so se trigger o Kumasi a ka kire o ma me se wontimi ma Kumasi o ma me ontimi ma Kumasi se trigger because the moment na wo wani age se Dormaahene nkofo e attack asantefo baas no hunu se watua Kumasi na wa bisa se Kumasi ne Doma enfa na yedi dwa kase bisa ho se motena se gigi de Dormaahene yeso a woni no hwan enfa na yedi dwa kase utu niema mo Kumasi fo ni Dormaafo no hwan na to mo niema kase nya Kumasi na ba beto no nti ahu ba hia se mo ne papa no be ka je se nana yansuma o to jare wo ye no yansuma o to it is a papa yi okofefa de niema na mo jejejeje so odi asem na ebremu nyina odi asem na ebremu fi se wo ye no nyo no nko a we innocence na wo te ba bia wani age no odi ebremu odi kesi ni bremu odi kesi ni bremu na odi ba no so no ebeso obi ansa beka ne chefa obeka so eye we de ayifo nko an wo ye wo de ye ayifo obi ansa beka ne de Jamaican di baka sa nana nanse o ho ba asem ba kan yo say yawo da bia nana be kan yo wo de be sa na wo mamu nyina no ni pedi na chi na dane ponchen o de be dien sa na mo amudu na chi nyina mo dane entwen ni nwan ene emponchen wo de mo nyeje ne so obi aboda mo a wo se wo ye odi ani adwumboni nti di osi wa chechere adwumboni nti wa di osi wa chechere asese wafa bibi wo forma mene ase wafa bibi wo forma mene pani a wo munu se kura de me hu bi da na o me kase wanim sa pani a wo munu se me hu bi da because wo hu say Ghana na yekura ene ma fonko a nti wotimi di nsamfo no afa no wadi na ba opese yebu enye ye papa yebu na enye ye because won pebu Pero so church eti papa yi yenuanom na da bia yebeka church mu akere mu se unya bunu ni ba bia na wo papa yi di bunu champion ideology e di asem because enne no ne nkrofo akọ atake Kumasi no enwo adwe so wo ba Kumasi abefa ho ade wu wo no na ya na ya se innocent souls
song on na wo no bo se wo ba kuma so ni mo hwe song na wo so o bi kuma so for so ache oni o ma ve mo afa bo se ye die na ekoi enso ukrom hini papa ye wonom Jack Daniels ya wo boda me o nse ense gu nanim so o nse gu wonom nsa e bo ne dam no muntimi nka no kranche se papa ye nsoma se be chinchira be chichere bunu bi amaye Dormaahene motimi chichere na mote ho na woto na wo ye me ye bunu ni ogum ani mu ase o create enemy de mamu wo de bia obika se bia wo ho ato wo maame bi okodu ni dwa okumase na kofo akoche na bon because of papa Jimmy 4 ya osi we papa ya na dwene nya adwuma osi we na wo maame bi a okodu ni dwa ketua bi o na wo bo se we nkwase asem ti no na nkofo bi de mo sa akokeka no sa na yetena mo mamu ye ania ento nti obeka se de America na mmemo ho sa de o ma attack buses e wa bisim no sa eno betimi attack buses freedom eba fadi agro enti mumien pasa mon kan kire papa ese wo bodam onipa bia won pasum dwe na wotete nipa bia wo yare nti papa yi meka so wo bodam a eye no kore hedo wa na ni mo si ho Otimisi ensa eku anim ekuro bi so church yehu bi da na asesa nsa go otwa bi wia na ato ne nkwase akeka ahun otwa nsa ne wia na ato ne nkwase akeka obro awia dia aka ne se won keka nkwase asem ko a na we hene papa ni we hene papa ni eti ha adwen esese oman no nyina no ye kasa ye ti antosiko ko kire sa wo hene ye frɛ no Daniel Mensa adwuma badu yi wo ha adwen obeka se o me na wo ka ma me David anya santefo me se o ma me beka se wo kodini dwe okumase on betu intosiko ko ni bi a kire no afi na wura ho because of say ya papa ya wo boda me ya se no the ordinary no chanem no monkoso frigina no makunipa amama kodam amadomafo apelo ya amana se no the ordinary no chanem no monkoso frigina no makunipa amama kodam amadomafo apelo ya amana se ne techere ma se wo sajuma badu wo die no wo da bia ne techere ma so ayefita te se de wadi amonche da bia papa panmu wo techere ma so ayefita twa wanu twa huro te se de ase wa for poison se de adio odwene ho a wonte ase o chesa odwene ho a wonte ase se ya no wa fa bibia me ne wo fomo wo de hwere da bia ne techere ma so ayefita monpe knife man on fan re ne techere man so kakra say ya no wa for poison o said die papa pen mu che say won pasum due baako de bia o pese ye didi natem da bia o pese nkura kasa ne nimbasa wo de hwe ne techere man no onkoso frigina me makunipa amama kodam ni techere man na yete se na denchem de ne denena makunipa amama kodam amaba abayi me ede ebno obi adwene ne ho wokro num obia ni oba be yu chaman obia ni oba be yu wo de dinsanfon sa na one day na we ye judge wurade ekuro bi ni we ye judge oh Ghana enyanwanwa kura se we ye judge oh dabi anyo na mi de se kuro no yese de papa ye de akoya kamia akoya se kuro nyansa ni bia ni mo de papa wo ye ya ekuro doma kuro bia ntimi nkasa nana de wo ye ase kuro nyansa ni bia ni kuro no bio akọ no nko a
papa ya e friend adwuma badu ekura friend doma asa nyansani bia ne kuro num dia sa ne yesi yaka no nene how say who to krom obi him the flag won krom ase mente ase who are you I almost o touch them so to say they were for poison amene yeah. Enti said you wakuma beya wo ya saa wo adwumabadu udi asantofo ho agro wakuma beya wo ya yabete wakuma wo so na ono ya wo ntimi nyina no ntine wakoka beka the whole Bono region no mesi nkro na ho no chieftaincy paramount say 11 and yes 11 emu 9 Asante baby ono wo no the whole Bono and half ni nyina no paramount ni 33 33 emu 23 Asante omu nyina Asante omu nyina so Asante eti wo be da koka se wo na wo be ye ho Bono hene wo ho emfa obi e no be ma sa chance no because wo nso nche sai se kwa Dormaahene onya bigger than Jape krom onya bigger than Jape krom onya bigger than Kransa omu nyina paramount chiefs omu nyina so otumfo Asante hene ne pagya omu nyina ye paramount chiefs omu nyina obia ya bisa no obia ya bisa no obia wo Bono region Asante hene ene left wo nyina be ye paramount chiefs Dormaahene Asante hene ne pagya no otumfo ne kuta the allodial title wono ne timi bo paramount chief wo Bono region ho obia ni ho ono na hwe se paramount we would o se fata se eso be ye man hene no wa ye o man hene obia ni sa tumi no Ghana obia ni wo sa tumi no wo sa area ho nti Dormaahene ntimi embe ye no Bono hene chinchina ache se me ye Bono hene ye ni bibia e friend say Bono man bibia sa ni ho. And I repeat again, it is a ufri ho wo ye tachimani wo ye sekwani wo ye nsokoni woni na sa wo de wonim na bia you know mokasa be no na ye wo se be ni nti kire say e ma wo ye Bono na there's nothing called Bono, there's nothing like that. Dormaahene wo ye refugee wono obi asase no wabetena so tie de yaka no obi asase ene wote so wo ye refugee efri Asante tie de nka cho mo obi anada o adwumabadu ye refugee efri Asante mo sansase no kwa mo bi no mo ehokra ye mo de ache no tie de yaka no Dormaahene wo ye refugee efri Asante ene wo beka ho won kwa de woni tumi ba akokra okrom ho. Let no one deceive you. Dormaahene kwa de oni tumi ba akokra eye wo ye refugee wampa mu eni asase so no wote na hon sase no dodo na no enyina hya Asante hena se enu nti na wontimi nkokot no eti ya momu sase na nei na wo da bia be ka se bempre na ben kokot na be nya tumi en na be hwe se be nimra ya momu sa be sanana ben kokot we sa bempre dia na ben kokot benya dede se be create trouble na ben kokot na be hunu se na be nimra now adwumabadu na ni secretary no onim se no onse no woka no kore onse ya na ye kasa otumfo de nti Bono nyina ye ne de ano a okuta the allodial title kire se wo ye conquest or conquer ho ena wo mo maka no se alliance sampa obe pay allegiance to Asante so
Muntie Dormaahene secretary. We ye Dormaahene secretary. Wo chere die nti Asante ne control ho nyina. Dormaho Bono obia ni wa wakon age asase bia ho. Nti Alodia title holders no wo Bono region. Nti ni okani there are 4 principal methods by which a stool acquires land. They are Alodia title holders no wo Bono region. Nti ni okani there are 4 principal methods by which a stool acquires land. They are conquest or kontokwa no odibeswa asase no yene dia. Nso kontokwa na nipa na oha na odi ni so a. Nsase e wo ha bia na adehye na bedoso no. Eye akonwa no edia. Then another one, number 2 here. Discovery by hunters. So bi kwa kokoduru ya nekura na oye dehye a oye ya. Sansase na ono akobo na kura kakra wo no. Enu eye stool no edia. Then or pioneers of the stool of unoccupied land and subsequent settlement and the use thereof by the stool and its subjects. Gifts to the stool purchased by the stool. Watch page 11 of this land law and are the lands under Asante man comprising all lands in Ashanti and a half. Parts of Bono East and Eastern regions are stool lands, and the Alodia title in those lands are vested in the paramount stools in those areas. The Bajazauti, the Bono East, some part of Asante Eastern region. Nipa okuta the Alodia title yawanya otu say to Asante hene. Eti wushia especially mo amutia broche wushia obi no so person ye no ho Bono ne abusa se en busua be na afri mu. Se wantimi anka me ya duanani me ya yukuni sechirini bretuo ni ekona ni anaso we kolango ni wo yes nafanani a forgetting woboa. Obia wushia obi tia broche no se ena me ya Bono no wo ye di abudi Bono ni a. Wo ye kolango ni a ofri se kwa na. Wo ye nafanani ofri sampa na. Wo ye aduane ni a ofri asumuja na. Mon challenge on yem force ye nuanom nsua de. Obie no betima kaso Bono ni a woni abusua. Se Bono ni a wonim na ote Bono region a wonim na busua wayira. Eti mon chance na mon lecture ye nuanom etia konto no bi. Mo amwo Italy. Bono region for no o sia no so Bono ni bisane se Bono ni na wo ye no. Abusua be na ofrim. Se wantimi anka no se me ye Bono ni oboa wabon. Oboa Bono region obi bia ofri obia no either so oye na fanani oye kolango ni oye mo ni oye asantini anaso oye akani omu obia obabi ofi tieniye eti so obi kaso ofri tachiman aduana fo ho ayekofo ho ekona fo ho kolango fo ho mo fo ho obia ho bi eti wo abusia be na afrim. There's nothing called Bono nya tribe Bono nya busia region. Eti mo shia omo a mo ncha sesa mo lecha wo. We need to force them to learn in the hardest way. Obi bia wo free sa region him I was support to Dormaahene no shia no yesa me ye Bono ni a mo question say ufra busia be because adwuma badu ye aduanani ufra sumunya. Eti wo ufra busia be adwuma badu nya obusia ni ufra busia be. Let us start to educate them. Force them to learn in the hardest way. Force them to learn the hardest way. Eti Kofi Blue Boy, oye Dormaahene secretary, no say, the owo to me wo Bono region, I have for some part of Eastern region, where they do okuta Alodia title olu otum for Asante hene. Otunu na Dormaahene no. Let no one say we should force them to learn. We must force them to learn. Bisane sa we Bono ni a ebusia be na afri wantimi anka peka so wayira. Dear Ghana, let me tell you something. The presence of this king has helped Ghana achieve some purpose. If we don't celebrate him to the world, one day we will regret his absence. And that's when we will know how influential he was. This precious king I am talking about is Otumfuo.
Nana, please, if Ghana and its leaders don't cherish you, please sit at your throne and focus on your nation, Ashanti, because we love you and we will serve you forever. We love you, Nana. We love you, Otumfu. Asante man loves you so much. Please take good care of yourself for us. Your grandchildren are proud of you. I know many people wish you death because of envy and witchcraft, but it won't succeed. Thinking of chiefs and ignorant people who speak against you reminds me of your greatness as a king. Even when faced with insults from jealous chiefs and foolish individuals, you remain committed to providing solutions for Ghana without regret. You were born for this, Nana. Truly born for this, Otumfu. Yesu mobia yebesu mukwa. Yesu mobia yebesu mukwa. Ifisoni mia yemewa watisemu. Yesu mobia yebesu mukwa. Yesu mobia yebesu mukwa. Ifisoni mia yemewa watisemu. Eti asam no. Ehun hia pa se yanjije atutu asam so. Ehun hia se yanjije obi ope violence no ope chaos. Ne yedi aso yenyina betena asomdwem. Eti se ope obi a on pass asomdwe a eye papa yi aprapra hin adwumabadu. Enu ntina woye na yenya abonofo ye abonofo obi a no ye bono ni. Ghana ye ni obi a ye ni bono bi a ye tribe. Ghana tribe no come can there's nothing called Bono tribe, never. Yes obi a wabon. Obi e no free Bono tribe. What the Bono region? Edbusuya be na free ebi a wo ye aduanani. Obi a wo bi ofi e wo Bono region ho. Eti let no one deceive anyone. Say we will allow such useless or any way to destroy the masses. Never. Obi a no be man such chance no. Ompe buontie mu ne da papa ni mpe ompa asomdwe because o pass asomdwe a anke yenyina ase se ajimabadu pass asomdwe a ke yenyina ha eye den na nipa timi ko atake Asante fo bas onye sure say trouble na mo de ba all the trouble ba yankasa mo all the trouble ba because sana Asante fo mna nte betimi atake bas se cars free Dormaahene ba sana ye tena. We don't live in those kind of lives. Welcome to the Reason Show. Welcome. Truth, power, we let the whole world. Ana wo asema make tu me bo ana. Obi ye oman a ohia kura dokuru nipa yeti ase yetena asomdwem. Ade ante ase ye giche violence so. Ade ante ase ye giche tribal violence. Sesei. Yantimi amfa ankata mfuturo so. Hwe dase ku Ghana fo. Na yenya tibo nkoso bi se ade ya wono wo pese wo ye bono hene nti wo create trouble we nyansa be ne wo ah so we the people no I mean I think say it's about time we need to speak against this nonsense. And I said I mean don't masiara. We need to speak against the nonsense of this Ajumabadu. We need to call him the bluff of this guy. Onyobia. Asempen fona ye din hwe no. National security, national house of chiefs are di hwe no. But I think said that edumre bi na say nipa ye taking bluffer. I think so obesu nyansa. Oh yes, because we no what that here what do pusama enya di obetimi enya otumfu anim so ne kwakasa da ensida. Speak truth. Ajumabadu will never get any chance. Say, obetimi akase o pese wonu otumfu akasa. Ensi. Eno so ntina o pese chance na. Emmam so man da. Emmam. Ya nya de obetimi no Asante yina hia da. Onye woni munyansa se ya ono sesa efom nuane didi e we ya ohina. We ya se echiche ne so. Ah. Ekura wo sesa obi o sesa fom aduane die. Etimu amufri kromo na esa mo very careful because eneya abisimfo report chese o ma attack Asante fo no you pay the price. It will be a ma me bi ka kire no sade Ajumabadu akofa bani obi di ne flag asene kam emfa ho obi na ato ne flag ese o kam emfa ho but Ajumabadu
influence abesin for mama shase attack Kumasi buses. So mami ko Kumasi should be very careful. O mami ko Kumasi aka kire no say ni kuro mo hene no Jimifo no wakoka beka mo. Wakoka beka mo. Enti mi tumofo ka kire no samo ko kanche se nana ya brew. Ajuma bedu ya brew, ya brew. Okay. Eti enkai Bono no why? Ufri doma dia ukuro mo hina ma bisimfo aye no nti hweye. Uko Kumasi be very careful. Because enyuma dwen say Dormaahene be jimi obono ho. Obron region no wafa moma fa mo ade Kumasi o. Enyuma mane nya wadwen. Mane nya wadwen because you see we cannot guarantee. We cannot guarantee. Say ajuma bedu mo betena se ahwe ni dia ma na jimi obono region. Na momo dia moba Kumasi amafa mo hadi. We can't guarantee that. Say your pass mdua enko kan obi na obi abeka. A word to a wise is enough. Eti mo amwo region hon mon kan kire mo busuafo se de Dormaahene man nkrofo akoye no. Reporter Kazmia for a reporter and pay say o ma ka se go bebre ni omu so omu dwane arch se nkofo be attack o serious. Ka se ni bi o ma attack o mini bini. No. Yento aso. Ode yento aso. Na a word to a wise. Na dia tosu bi o. Yento aso na papa adwuma badu de. Bedu sanka mene wa anase meka ho panyinefo ho a anka kasahunu bi ya wo kasa e wo begwam no anka wegya dedawo anase wo ye mikro mo hene a anka nkwase ade bi wo ho a wo nye na wo nso ntimi ye mikro mo hene ekura ho ne wura mu ho no ma na wo bedi hene bibia ni wa wo betimi ni asante hene abanta wo ho a wo bedi nkunim ena wo timu no wona ye wadwen se woni asante hene nya asante hene no mfa won ye ni turuma brodua no kware na meka kire wo no mfa won ye hwe na eye me won ase mpanimfo atwa ho ehia wo mpanimfo wona wo se wo ye Bono House of Chiefs president na eho Bono ahemfo ntumi nkame together emfre won kire won tena asese nnia wo ye no eye saboni bi na wo ba to ama Bono ena wo kurom ho no mo no nkiri mereba ebe ha won nyansa bi anim kwampapa bi anu a wobo ema won and make no kware akere wo timu na ye se woni asante hene nya asante hene onfa won ye ni turuma brodua onfa won ye hwe ondampo ndwene wo ho wona asante hene ho adwene edidi utimu a hu akwan a wo fa so untimi mpo na wa asante hene ho na na akese nso na wo behu nia wo mpese wo behu wa asante hene ho no eno na wo ba behu won se ufi wo nkwase ade ya ase no asante hene na anima na okọ bibia ni wa ne beba nta wo ho na ne beba te wo ho a wo bedi nkunim nya no krampo no wo na wo ya wa adwen se wo ne banta ono no mfa won ye hwe wo se wo nti ase se Ghana police amount parade ama asante hene wa adwene ye adwuma de bia mekoso aka kire wo se wo ya ade a nyansa wo ma meka esi nia wo ye nyansa wo mu ye jimisem so a meka se wo ye ejimisem na ore ye no na ya nkwase ade a wo ka menti ase ne se mempene wo be ye den ya yama no ya hye ne nuonyam wo be ye den yen ye bi ma we ye won ye Ghana police enye hwe mu bia enti den na be ye wo mpene Ghana na wo de
wo kasa wo Ghana na kwan fa Dormaahene suanyansa doma mpanyinfo bunu mpanyinfo monhu se saa kwea na modi na di manim no enimguase kwea na odi gumu onka nyansa de bia edi mpuntu abebre doma ene bunu nchirimada mutiti we hu yeden ohene yemeyen kanfo ubibia yemeyen kanfo wasore agade nipa ene namsumuna so yesesa kondom amanfo ayusu ewie pada mia ede aye wombre ewie pampers wo sesa bobo in the name of yenkase Dormaahene re adwuma doma papa yi de wonam begwem echi akotokoto te se class 3 ni abayo a wa post school echi a wo fie good morning good afternoon yenkase papa ni huju yemeyen kanfo yemeyen sero edi jimi na nam Nia wo ye no eye pretending eye adigimi in enam ohini bia ni wo bekwakwa ne na bola so asesa ntamago ni ade amanfo hwini mu hendore ni ade abobɔ ne bo wa adwene wɛn na no ufi ukrom se ukobi krom akoye cleaning wo ho sanka wo mpanyinfo edi we echi ni nim nyansa wo allow sankwase ade ne ho wo ye yemien kanfo Dormaahene suanyansa keke Asante hene on the Ghana fo in ebu mai on the Ghana mpanyinfo na ebu mai ono kra na edi enim na wo bu mai no Ghana nkanko Ghana mpuntu akwa ye pagya we fi yemfefu mu Africa nyina no asante hene in edi enim wonwa adwendwene wiase ho ehia wo fra asante hene obi ani wo befrɛw eno so bekwa kwaka kye UN sa de no ma fra asante hene a wo mfrɛw ye fra hemfo a ye du Ghana ye asante hene hina na enimu me kantam kesi se wo enye TikTok ene wo mmuade a ofi ase beye wa asante hene wa minimu da ba ye nimu asante hene e wa bra yesusa ye mofra sa bre no kra radio ni wo TV ni wo ba ne ye wa asante hene calendars ebubo ye ndam Dormaahene suanyansa ni a wedi ukan no sua biribi fini nkyɛn enye wa adwene se wo betwitwa ne 19 anase wo betwe na san animguase be kan usa asante hene ya wo beye asa wuntimi ni asante hene ye Asante hene tukwan so betu kwan ye hu se wona na America wo frɛ den na donkwa ata na ekɔ interview ba asante hene etukwan a hwempanyinfo okohia won ebesi den na donkwa ata etimi agina asante hene anim se okay eti to the akuapem one so no asesa na akuapem twi na good adwuma bedu so no cause we the young people no say yankasam a odin kakra krasa wo be create wotan e de amaye obi beka say o me krom hene jimi ntimi so me ko jimi bi Dormaahene jimi to one so hu obi ano I mean we need to speak truth to power. We need to call his bluff in his face. So papa oh jimi toto. The man is fooling too much. Because the oil security risk no oil no. I mean borders on national security. How can so maya yatima ya pa ya hukra ye hunu yasenim. Na ya jiche papa so mani ko kreti die ni ho amanaba. Na ya jiche ne so. So we wan we ni nyansa ye de wode ni nyansa ye dai papa we adwumabadu di ni nyansa pa wode ye dai apart from kwase akeka okeka wode ni nyansa ye de na ya tena se amuna kreti I mean there's a pressure difficult challenge tribal difference de amaye emra wono ye refugee a wayira wakotre obi asase so refugee doma fo ye refugees a makotre obi asase so baby a na friend Bono region no ofiri baby na kwotena ho wono wan kokko se okokonkae dabi okosreye ene wotena ho na wono na ebe kire so betimi abaye Bono hene ewo he emra okọ na sampati ho okọ brekumfo ho dada okọ ye se kwatfo to dada na fa na banda to dada ede na Dormaahene abaye sam ayi Bono hene na o sampafo no o kasa kura wo monte bandafo o kan bebe no be na o kan office ye no ye be ma wo ye tribe no o ka kro mo ntiase se kwafo nka be de o kan wo nka bi breku mo nka de wo kan bi so this a challenge and see as chene so papa na bodam mom yen kan kire ni pain e dambo enye different from the adwuma bedu ye no eti obia be kana adwuma kire nti kofodua fo no so akuapem fo no so asesa agu no so omo de agu no so ai yanto aso na yanko atebubu na muntie atebubu wono so kane no osoma asante na wono so te no ho na nei fulani fo eha atebubu fo pa
Fulani for one more 30 table for. Sa Fulani for asemi oko kape almost menka. Fulani for case oko kape so menka. Okasa we a tribalist. Fulani for su munipa. Omumu obia. Oye obese nantwi abese wajapade nyina. They don't give a damn. Ekro na Fulani for bi omu nantwi no mu namu. Ekromo no ma bie no mu namu. Enne atebubu agya na atebubu hene wadwalai. Wo de hwe ekromo Fulani for mu hwenti. Omumu obia wo hwade. Nti omaya ye ne abie ni o ekura asphalt ye this ya boka ye hwede nantwie yeso because of their Fulani for munipa they have no respect and omita are violent and to ma say Nigeria no and on pese omo de kakra klasa no ma integrate to Ghana omo ni Ghana mraso eti atebubu hene ade na kan ya bonwu dawuro sa afe na wonhu sese asem na no den eti nura ena wawo ne kuro ni se so ompese omo kire se omo ye mema obekire omo se omo mfiri omo nya atebubufo no no atebubu hene kuta de alodia title osi onze ye kan obi wa osi atebubu hene se Fulani for be so omo kire omo pese omo hu power obekire omo se on ne kuta alodia title so na omo no omo nya atebubufo baabi na omo baabi atena enti se omo be emu ade na se omo nhwe omo nantwie so yie na so omo be dom ma nantwie na be se omo nkrofo ne ma wo se obe omo showdown yenkotie atebubu man hene yenkotie no ono kan no osom sante ene ono so te ne ho se unidia me ma 7 days you need to retract this letter and this should be the last time this kind of affront will happen in Atebubu. It's not because of the Amamre. And I decided to hold this meeting here in Fiha. Everybody that crossed here, you have no idea what has happened. Now, some people say to me at Tebua, I am more than able to do that. I am more than able to do that. If you want to see power, we have it in abundance. Because you have all been here. From this time, 7 days, I need this to be retracted. And then next year, because of you people, I am going to stay here from October to March. In one day, we will show you there is power. In one day, I can show you that you will wake up one day more than 3,000 me. I'm telling you for a fact. But especially you. How many times have you done for one in common? I have called you several times. Eti atebubu hene ohinpon Dr. Siama aha yabu Siama ni dine no ene wo ka se obemom showdown na one day obetimi akun na ntwe be 1000 wo kire se wono ne wode to me ono ne to me ni ye ne dia na o Fulani ni no wo ma ba bi na atena basa wo se wo de aniamo ho sem ebe kire se wo no wo be soja ba wo be hwe nkwam eka ho de a obemu hu se to me kuta no eye ohimpon yeboa Asiama atebu mahene nenei wo kirechem no se na mo no ya na mpesa mo kire sei mo pesa mo kire se mo ne ye pa na da bi wo unka kuro no wo yentie wo hene yentie no. How many times have you done for one in common? I have called you several times. Say yemfa kasade ni abotre entutu na yenhihye. But for you to go and tell somebody to bring you evidence, what evidence do you have? What powers do you have? I have a Lodia title on Atebubu stool land. Show me yours. Chire tu mia abind the amount and answer nananum the amount say Isaka wale alasa utmini na. Eti was say ono ohimpon yabu Asiama
say on the kuta the alodia title to me in the honor war. It wo Isaka Sule dien chirani to me I was a chasa was say. Case hanodi hon. O say Isaka wo no o so woni me batwe wo ho chirami ho so to me awo ha. To bring you evidence. What evidence do you have? What powers do you have? I have a Lodia title on a table stool land. Show me yours. Chile to me a bind the amount and answer and anonymous the amount say Isaka wale alasa utmini and eti wahini wadwa ni nyina ne sɛ dia nantwie ni ha adwen toto nantwie ha adwen say unidia me ma 7 days you need to retract this letter and this should be the last time this kind of affront will happen in a table. It's not because of the amambre. And I decided to hold this meeting here. Everybody that crossed here, you have no idea what has happened. Now, some person say to me at table, I am more than able to do that. I am more than able to do that. If you want to see power, we have it in abundance. Because you have all been here. Until from this time, 7 days, I need this to be retracted. And then next year, because of you people, I am going to stay here from October to March. Now, say, Obi ebe maya table ha. Omra me kanche so ye to me ordinary nantwie. In one day, we will show you there is power. In one day, I can show you that you will wake up one day more than 98,000 bit me. I'm telling you for a fact. Ntasuko ko yo obi anim, but me di buo mo obia, especially sade ni abotre entoto na yen hihye. But for you to go and tell somebody to bring you evidence, what evidence do you have? What powers do you have? I have a Lodia title on a table stool land. Show me yours. Chile to me a bind the amount and answer and anonymous the amount say Isaka wale alasa utmini na. Eti according to Ohimpon Yabua Siama say Isaka wale dear Yakubu wonya Ghana ni to me be na wo na me makasa wo challenge me. Won de me ka Fulani fo asan wakase bu abue. Wo mo ha adwen. Fulani fo ha adwen ankasa tina North Nigeria ho asem. De on pen ho asem de wotene baabi. But more and more no Fulani fo munipa. Wo mo say wo mo ya tutrafo. Wo ye hwe o. So we nya tutrasem pa. Eye da na de nantwie afa krom. Wo bie wo mo na no kwa ba ko me hu na video me de ba na corrupte. Oma bie guamanfo fuom e wo srem wo baabi. And I said, Omun Fashi, oh, Cacrano Hilding. How can this happen? All this 5,000 of cars. They have blocked the road. Check it. Ode ti asem bi wa ha omo kasa no mu menyina ho ba ode ti asem bi omo kan no commentary bi omo gina ho won say we mu nyina kan bi MPP yakoto aba with Dr. Baumia candidate ani ye be lusu sa no hwe enkoda no nim omo nim bi o ba omo kan kire wo wote se woka say we mu se Baumia medi aso nti imagine say ode abato akoso wo say omo nto aba ma Baumia wo ena ne ya kan no ode ti asem bi a tie commentary bi omo kan. They have blocked the road. So we must Baumia media sank because they know say Baumia linkage to Fulani for no I mean fantastic. When you now because no one does say no one is going for now to about Tiano because omunim dia Fulani for it me
eti wo kwa wo ye nkrofo bi o maso dendendenden ni nyina no enipa ne nto aba mfa maye because Fulani fo no because of ne yere ntino omo ni so omo ntimi nka o masem eti case na no de atebu wo hene na sori wo se wo mo 7 days ye be di akire na ya hwe case na no de Fulani fo case ne de wo masumo de ankasa wo ti say wo mo fa bogai because wo say wo mo na mura mu na ekosa nti wo mo no they don't care wo fa hwe wo mo mumra ba bia o mekobia no mo mumra Fulani fo wo mo mumra o wo mo nyom fu so ntumu da every day they want to challenge you and fit in and falsely o ye no makotwetwen se kan sang se mu sa o eti ya wa ha say 7 days ni do aye de ho asembeba na yanto aso Cheche kule. Cheche kofisa langa. Kakati langa. Kum adede. Cheche kule. Cheche kofisa.